Welcome, bafethu sanibingelela emakhaya sanibingelela. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If kuthi uyaqala-ke bafethu ukuyibona le channel, please do push the subscription bell ukuze njalo udokotela mayikhiphe ivideo nibone njengebhathini elibovu likhupha ngathi isitimela samanzi. Namhlanje ngisengonyameni. Umini Sipoko TV mhla ngibona ngamehlo ngabe usuku lakho lokugcina. Ngino Dr. Mzizi lana ngizodedela udokotela abengelele abalandeli bakhe na wonke umuntu obuka le channel njengamanje. Sawubona dokotela. Hey siyabingelela kubabukeli be-Dr. Mzizi TV emakhaya. Ngabe ninjani mkhulu wami? Hey siyaphila khehla ninjani? Siyaphila mkhulu wami. Semkhulu aseke sifike sigijime mkhulu. Naka abantu kade bekhala bathi ukuphi nendawo mkhulu. Ngisacela mkhulu ukuchazela ababukeli ukuthi ubukuphi nendawo njengoba bese singasashuthi isikhathi eside kangaka mkhulu wami. Yebo khehla la. Khehla lami into esiphazamisile khehla lami ile mpi especial njengoba sasibathembisile ababukeli ngokudlule kade kune special ukuthi special sobuye sisivule ngale nyanga le uNovember kuya kuDecember. Maye besilwa yona ke khehla lami le mpi yokugaya. Kwathiwa le minyangeni khehla lami ukhalo lolude kunyuka imango nentaba ngeke kusho ukuthi khehla lami le minyangeni uyogaya wedwa. Fuye kwezinye izazi khehla. Ikona khehla lami ukungiphazamisile ngihambile ngawe izinye izazi khona le madala waseZimbabwe esigaya na. Sambile sawomba naye khehla lami eZimbabwe ngahlala khona isidi isikhathi bayabonile abaningi bebuye bafike la ngikhona abanye ngile bephazamiseka ngile ngibahlehlisa ukuza lesigodlweni sibuye semzini wakhe lo madala osemesina sifike sigaye nakhona ngibuye ngize la kubuye siyogaya kushoda amafutha kwezinye induku kushoda amathamo ngoba sigaya yona le nduku yokuphakamisa abantu khehla lesiqhwaga engavinjwa indawo kusho ukuthi into zakho zavalwa ihlakaniphi somthakathi esinjani. Uma sohambiwe wayogezwa khehla wakhiwa ngale nto khehla wagcatshwa la nala nakwezinye indawo esingesisho kodwa hayi la gcina la khehla. Hayi khehla lami akekho umuntu obuya abhekane nawo. Njengoba mkhulu sesijwayele ukufica nezinyanga le ekhaya ngabe unazo zivumelekile yini ukuzothola imithi yokuthi basize phela nababantu Nkosi yami kule special lesimkhulu? Yebo khehla lami inyanga ziyafika kakhulu la ekhaya. Lize ke ezinye ezifihla ukuthi zizinyanga. Umuzwa mesehleli la umuntu uzulimi lakhe emekhuluma ukuthi hayi lo muntu engathi sesibayeni le ndoda. Iyalazi sengibekisa nangenduku eyikhombe ethi usibani lo umthake nobani ubothi hayi inkunzi le omunye umbone ehlobile ezinye ziyahloba inyanga. Omunye uthatha ukuhloba lokhu ukukhiphilwa kushiya emotweni. Ngokufihlile uzothi mase sewumbambile la uthi inyanga seyasho ukuthi hey ngikhumulile izinto nazi la seyahlambuluka usethi hayi ngihlambulukele nje dokotela nami ngesibayeni bengithi ngeke uzunginikele into uzongicisha ngoba phela inyanga zinomona ngithi mina hayi khehla lami akunjalo la. Ingakho mkhulu ngithi ngibabuzele ukuthi nathi zivunyelwe ukuthi zizolanda izinto. Umuntu esimenza njalo khehla umuntu esimzwile ukuthi akezile kahle lo muntu ngoba kuyenzeka khehla lami abanye beze la abayizinyanga bengizile kahle. Uthothi uzothatha induku uyoziphendula. Uyisithi uhlangene nezitha zimthumile bayafika kakhulu nabo. Sibabambe kodwa ngendlela yethu nathi sinazi izinto khehla lami ezinama area ezidosa kanzima. Yebo mkhulu usakhuluma nje ngithe ngingena mkhulu la esigodlweni ngabona angazi noma ngivungile ukusho yini kodwa wakuboza ngenduwangu. Ngabe mkhulu ungibozelani ngendango noma akuvungele ukuthi sikubone yini? Yebo khehla lami le ndoda khehla indoda elwizimpi yodwa le ingalekelelwa. Hayi akuvumelekile ukuthi ishuthwe le ndoda. Akuvumelekile ukuthi ivele khehla lami ngoba indoda elwizimpi. Okay mkhulu. Ilwizimpi inqobe futhi ilwa yodwa ilekelelwa. Ayilekelelwa mkhulu. Ilekelelwa khehla. Mkhulu ngicela ukubuza mkhulu ngoba masikhuluma ngespecial mkhulu abantu bethu kade besilindile especially mkhulu abantu baka Dr. Mzizi kade besilindile. Nasike sesiqhamukile. Uyasho mkhulu ukuthi le special siqala namhlanje. Yebo khehla sesiqalile nje special. Sesiqalile special mkhulu. Yebo khona abanye abazofika manje ebusuku nje kusetshenzwa ukuthi ke kade kunetha la eKZN leThekwini amanzi angcolile. Ngenzeka sibalalise kuze kucebe kahle amanzi emfuleni kwazi ukuthi uzothatha into enhlanhla uzogezwa so siyogeza emanzini angcolile. Umfula iyangenisa imfula bengenisa kakhulu njoba dekunetha ingcolile kuzophoqa ukuthi balale amanzi acwenge kahle amanzi abe clean
ngoba manje kuzoliwa into empumelelo ukuthi izinto zakhe zikhanye uzoqala gezwe ngenduku ezihlukahlukene bese sefakwa ke sona isigangi lesi. Mkhulu nayi le ndoda yase Ultra City ethandwayo ke la ekhaya kakhulu. Ngabe nayo yini ikwiSpecial mkhulu? Yebo khehla lami indoda se-Ultra City zonke nje izigaba zala ekhaya khehla lami zikwiSpecial. Naso lesigangi lese besisigana le ndoda. YaseZimbabwe naso sikwiSpecial. Kona ke sona sisigaye sakaleleka nje ubona le bhakede leli nalamabhodlela lawa amafutha lawa kuzoba yizonya ezinye zensizi lesi nalo kokunye kokuhlukahlukene nako ukalelekile. Ngenzeka kwenzeke njengandlela yaphambilini ukuthi sithi sisaqhubeka ngoba abantu baningi kakhulu sigadleze phuke ziye ngokwehla induku. So qhamuka kodwa sizomemezela sisho ukuthi hayi sesiyavala. Yes mkhulu kodwa kwamanje siyavula. Kwamanje siyavula. Izonke bonke into ithi muthi ka Dr Mzizi ikwiSpecial. Kunjalo khehla lami. Kodwa lokho kuyikona ekuyisiqhwaga kakhulu lokho bengingagayi ngedwa bengigana nezinye izazi kunezinto ezijulile ezinye ngezingekho le South Africa. Kona mase kuphele kona kuyophoqa ukuthi ngizovele windini ngisho ukuthi hayi seyiphelile. Yebo khehla lami. Ngiyakuzwa Dr Mzizi. Dokotela ngisacela singene umuthi noma kuyikhubalo elithanda ukujula jula osanda ukulakha mkhulu. Umuthi wokuphakamisa ibandla. Umuthi wokuphakamisa ibandla mkhulu ngisacela sike sijule singene kileyo mpande yakho mkhulu. Yebo khehla lami. Ikhona khehla lami induku esiyigayile namandla kakhulu le nduku siyibiza ukuthi induku yabeFundisi. Sithi induku yabeFundisi masimemeza le nduku siyibiza. Noma siyigaya sesiyibongela ngezibongo kunezibongo esisho igaya itsheni phasi engeke sazisho le moyeni. Induku yabeFundisi khehla le nduku le ugcaba lo valweni. Ugcaba inhlanga zibe mbili mase uthatha amanzi antukuntu kangango 5 liter ugeze wonke umzimba ugeze isandla sambe yonke indawo ekseni ungaboni umuntu ungakhuluma namuntu. Le nduku yakho le uyikhinta engangehloko seteaspoon wayigqoka lamanzi wageza mase uyawabeka lamanzi akho la. Lamanzi azocwenga kahle khehla insila le ibe ngaphasi lamanzi aqina bephezulu mase uyano2 liter ababili aba-empty kuyona uyicwenge lamanzi aqina wathele abasakhipha 5 liter khipha 4 liter 2 liter ababili. So uthatha le nduku ke lesigangi leso usikha usinde gqoka kancane la kulo 2 liter bakho yayishukuza sekuyinto yakhe seyihleli lesiyigade wena sowenza amanzi la lesontweni abama product ake emabhodleleni usuyabafakela uyabamukelisa la noma wabeka ngomphongolo lapha phambi komnyango batshetha baphuzela amanzi ukukhulume nawe ngendlela yakho ozoba yisoka ngayo bazawaphuza lamanzi bawuphupha belele baphuphuke babathandazele emzini yabo bakuthengele kushiya imoto. Yona nduku ke khehla emingenhla ke lento mkhulu le nduku uyakwazi nokuthi uhlanganise ngayo isithembu yaxolisa ukungena yes uyakwazi ukuthi uhlanganise ngayo isithembu kodwa siyakutshela ukuthi yenze njani. Le nduku nje obukha lamanzi aqina namanzi anemfihlo seseyithwebulile lento ukubona kushe ekudleni umuntu edla hleze ecamanga akakhohlwa. Le nduku uyakwazi nokushaya abaqashi ngayo uyakwazi nokushaya ingane zakho ukuthi zizwane suke sesiyigangisa ke ingane zakho mahlala ngokwebhana phansi kwekhaya zilwe uyakwazi ukuhlanganisa ngale nduku ukuthi zithandane izizwane hlezi zibunye zindawonye usuke usuyifebisa usuke soyigangisa ke lapho usuyifebisa khehla ngolale bunyangene kodwa yona nje amabandla amaningi amiswe ngayo ngoba phela mkhulu kunabaprofeti abafundisi abaningi mkhulu abakhalayo ukuthi cha ibandla lami alisafana naseqaleni noma abantu bayafika kodwa basanikeli njengasekuqaleni. Ngabe mkhulu yona le nduku edingakalayo? Yona khehla lami le nduku edingakalayo hayi namandla kakhulu khehla lami yona efunekayo. Abaphikisi lutho kushoyo bazenzela amaqhinga bokodwa bezobethi hayi sefathola iyasho ubaba manje le yasho lakhe seligugile ibona abazithathela izinqumo khehla. Makuyibirthday yakhe ibona abahlelayo ubone sebekusurprise bekwenzela ubukhazikhazi isiganga abaningi bawinile ngawo kakhulu abeFundisi. Mkhulu ngabe lento ngoba phela siyayazi into edonsayo ijwayele kube nemigomo nemandelo ngabe lento ayintamgozi singayithatha? Ngiyayithatha khehla lami khona enye induku ehamba nayo khehla le nduku le Nkosi yami uyayithatha lento le uthatha umucu omncane ukuthi kanje kuba umucu ukushise ukubeke phezulu kwemali mase ukuthi awukhulumi lutho kuyazi kona ukuthi la kuwena kushunqele kuwena wena mfundisi webandla
ukwenzele esontweni ebusuku uzasakubisa kulesonto ngakusasa kugcwala abantu bathi khehla la mawuthi mawuthi namhlanje umgqibelo yenza namhlanje uzosontisa ngakusasa uyenze kodwa sekushaya u12 sekushaya uyenze phakathi namabili ngo12 khona enye induku ke khehla lami ke ehamba nazo futhi le nduku lesi special ehambisana nayo lezi ezilapha ispecial kuyawazi wona umsebenzi wako awukhuluma ogquma ngaka kwena uvela umboze nje ubilele kwena induku akukhulunywa lutho hayi kunzima kakhulu khehla iwona lokusabalezise kakhulu le kuhambisana nayo le nduku kodwa la kusikufakile la kwispecial kuyisigangi kakhulu akukhulunywa lutho umkhulu lana sikhuluma nabantu abathi ngifuna ukuthi mangifika mkhulu ku pulpit basangana abantu yiso lesigangi nje khehla iyona athole yona le nduku lo muco lo awuthi kahle akushisa akusondezela kuyena akushunqele kuyena angakhulumi lutho mesahambe ayikhona lento mkhulu akusona isithwalo ngoba udume ngokuphakamisa abantu asifuni ukukhuluma kakhulu khehla abantu bazethuka abantu sebethukile kakhulu khehla la kodwa lento iyawenza umsebenzi la khehla la menzima kakhulu khehla la lento umuntu wekwakubona ukuphuphulele uzothandazela umuzi wakubo ungena kube endlini ukhuluma uhamba nesidalwa sakube sinya sithemba isigangi wakhetha isigangi khehla lesi into encane uthathe kube kuningi uqhephula nje kube kuncane ukuthi so yakushisa ke kuvuthe ngomentshisi ukucishe kushunqeke ushunqele la kuwena ukuthi la kuwena ungazigqoka nezivatho zakho zasesontweni ushunqe kuphumela eminyango ha kuyamemeza khehla kumemeza amagumba amane omhlaba yona ke induku ke yokudonsa ke khehla ke isitolo iyasebenza futhi nasendaweni ngifuna ukubuza mkhulu kodwa thina lesiyibone khonje asiqamba ukuthi yabeFundisi ayifike yaganga kakhulu emasontweni esontweni vele ithinte kuduma izulu iconnect kakhulu khona ingasazi zathi mesiyibongele etsheni sigaya siyimemeza ngabeFundisi ngoba phela mkhulu ngifuna abanikele labantu kumele bakhiphe imali kunjalo khehla ifuna amanzi wenzela amanzi siwasho yila manzi ke khehla lami kumele wenze ufuna abanikele ngiyakuzwa mkhulu wami mkhulu kunabantu njengamanje mkhulu abafundisi bagcwele umhlaba wonke kunabafundisi eSwatini kunabafundisi ko Cape Town kunabafundisi ko Mpumalanga eseGoli kwasha kwacima lempande noma lelikhubalo noma lo muthi siyakwazi ukuposa ekhehla lami ngathi ungafika la singathi ungafika la uqala uwasho ngathi ungafika la uqala ugesa abanye abantu abaningi ekhehla lami bahamba namadlozi amabi hamba namadlozi amabi uthi kwaphendulwa amadlozi ezakabi kuyena hamba na omunye wafathwa sewabaleka lamadlozi amcindezele siyakwazi ukwageza siwafembe sikuhlambulule azakabi siwamise la nazi induku ezisigangi khehla mkhulu futhi nazo zikuspecial sihlisiwe enye induku khehla lami sesizovala nje esikhohlwa kunenduku ezitha khehla lami enzima kabla esinayo umuntu ovama ukugadlwa abantu uzwe noma isibhobo uzwe noma ikhanda likushaya noma uzwe noma istima esibi uthatha le nduku le ungayifaka kushe ephaketheni lakho nje noma iketasini ukuphathe ngedosha ngokuzwa nje into ehlabayo ebuhlungwana uthatha zoba nombesanyana wakho ukuhlabe kanje into mhlawumbe mkhulu usawukapa noma umbese okapi noma ilo koncane noma ilo kwasemakhishini kodwa kucithi uyikha nje kanje ngehloko uyifaka emlomeni ubambe kanti nje hambani kuye qeda ukuvala hayi khehla lami khohlwa lo mbese siyakutshela mase uqedile ukuthi uwenzeni ubeke yipi khohlwa lo mshaya isibhobo uyohamba zonke inyanga ngeke inxeba livale livulo kokuphela okuyena siyakutshela thina uma uqeda ukwenza lo mbese ukukhafula wenze njani ngeke sikhulume lemoyeni ngoba phela sibuka na izinyanga khehla ezinye ezisingcokisayo ezizitha le mbese ngiyakutshela ukuthi wenze njani mase uqedile uyovuka ekseni aqashelwe imoto ezinyangeni kuyafana ikinyanga yomlapha uyozaqoma umhlabathi avuma ukuthi uyaphansi emhlabathini ushuthi lento ifana nesicupho wena nje ukhuluma lokhuluma kuphela uyikha nje kanje khuluma uthi hambani kuye isikhali qedile awusakhuluma okuningi so uthatha lo mbeseke wenza lemkhuba esikutshele wona hayi ikinyanga uphinde imlaphe khehla uza uqoma ukuthi hayi ngiyawuqoma umhlabathi ngiyongena khona phansi ushangathi alo hlala enyangeni ngeke imenze lutho inxeba lo lelivulile ngoba lo mbese uhleli lapha siwugangise lapha inxeba livulile okuphela ngoba phela mkhulu abantu bayaganga bayathaka bagange kakhulu khehla lama bathakathi manje sebenza ukuthi nanti sijule kakhulu sebejulise kakhulu mbothi abathakathi benza ukuthi sijule kakhulu bahlukumeza abantu kakhulu
Khehla. Yebo mkhulu, before sivale mkhulu, ngisacela mkhulu sikhumbuze abalandeli ukuthi le number yakudala le yaMzizi eyethi 078 ayisasebenzi. Inamba esiyisebenzisayo la ekhaya ithi 074 634 0431 074 634 0431. Yebo khehla lami. Le number 073 ayisasebenzi. Oh, yes, Makhona umuntu othi bafaka imali abantu bangavumi lokho. Imali mkhulu asiyiceli kuma WhatsApp, asiyiceli online, asifakelwe mkhulu imali. Kusefikwa lesigodlweni. Uma ufuna ukukhuluma into ejulile, ujule kakhulu, enza i-video call. Yes mkhulu. Bayangibona abantu ukuthi ngindoda enjani. Yes mkhulu. Ngiyacela abalandeli, ngiyaphinda futhi ukuthi le number ya 073 yadokotela ayisasebenzi. Mawufuna ukukhuluma nodokotela sicela imane ubhekisise uvideo call. Mawukuthi ukhuluma nesipoko se-TV umane uvideo call uzomthola udokotela Mzizi kule number ethi 074 balandeli. Kunjalo khehla la. Mkhulu wami ake zikhale mkhulu, usushile ispecial ukuthi abantu abafike balandele. Nasi ke special sine ekade nesicela nesifuna seziyakhala kaDokotela Mzizi. Ungangena nje ku maps laba bahamba ngeemoto nibhale Dr Mzizi nizobona ukuthi uMzizi ukuphi nendawo, kodwa usengongiyameni. Dokotela ngicela uvalelise kuba balandeli bakho ubashiyele amazwi ambala. Thokoza khehla la ababukeli. Sicela ukuvalelisa ababukeli inombolo nizozibona zigijima ku screen. Manifuna ukukhuluma into ejulile kakhulu nenza i-video call. Yes mkhulu. Yebo khehla la. Ispecial sesiqalile. Sesiqalile ispecial khehla lami. Mase seziyango xega induku sezehla zifuna ukuphela. Yes. Siyoqhamuka futhi ewindini sizomemezela njengoba sikhona le windini ukuthi hayi induku seziyango kwehla. Mase ziphelile induku sosho ukuthi hayi seyiphelile induku ewukuthi ekade siyibona abantu ukuthi bayijaha kakhulu. Ngoba kuba njalo khehla makuyispecial kuba khona abantu ababhekene nako ngqo. Uyabona ukuthi hayi bafuna lokho labantu la. Kuba njalo khehla. Siyabonga bafethu. Please do subscribe bafethu ukuze every time udokotela akhipha ivideo nibone njengebutton elibovu salikhuphuka. Umini isipoko se-TV mhlaba ngibona ngamehlo ubusuku lakho lokugcina. Signing out bafethu, siyabonga. Dokotela sibongele ukubona nawe mkhulu. Thokoza khehla. Thokoza.